Praise the Lord and welcome back to Ministry Gifts. This is Harold Ritter with Lasse in Christchurch, New Zealand. I'm in California. Harold Rika and Yamalusole Alasi Olofatasi my Naltato Ongai Kalestete. And even though we're 2,000 or 3,000 miles apart, we're working together thanks to technology. Yeah, we love Lord Toluafe, Maila SSI, Tato, Yaftaile Li Onole, on the Vanga Teconolos. I wanted to remind you of your reading assignment. You cannot get a good grade on the test unless you fulfill the reading assignment. Yo, Timana Alphamanatu, Tato, homework fight out beyond Avatu while in Fayon Moa oil at Wang Makal Tato swing up a fight aile at my own fight a winner to Sine. So 1st and 2nd Timothy and Titus, those are called the pastoral epistles. Umuale Timoteo Malua Timoteo ia male tusia tito. It's Tawon fight out Umatusina Lua. 2 Timothy is the last book that Paul wrote. And it shows the influence of an apostle over other ministry gifts. When Jesus said, "Go into all the world," he said, "Go and make disciples." He said, "Go and make learners." Disciples are people who are learning. So for us to be true disciples of Jesus, we're lifelong learners at the Master's feet. So we're finishing up our section on the apostles' gift. And so our biblical example of an apostle is the Apostle Paul. And he was sent by the head of the church. He was sent by Jesus to the Gentiles to preach the gospel. Amen. And so, amen. So true apostles have a supernatural calling, a supernatural gift, or assignment, excuse me. One thing we talked about the classes of apostles, because there are apostles today. And we want to recognize that the apostles today are not in the first 3 classes that we see on the screen. We're talking about Paul is one of the foundational apostles. In other words, he wrote the New Testament letters. And let's look at Colossians chapter 4 and verse 16. This is the letter to the Colossians, an epistle to the Colossians. Yep, 4:16, it says, "And when this epistle or this letter is read among you, see that you read also in the church of the Laodiceans, and that likewise you read the epistle that was sent to them." It's Colossians 4 and 16. 16. Colosse, did you say Colossians 4:16, sir? Yes, sir.
Pe a ona faitau e o tou o le nei tusi, ia faitauina fo i le kalesia I la tikaia, ia o tou faitau fo I le tusi mai la tikaia. So it was a circular letter, because the foundational apostles wrote to many churches that they established. Ia o le tusi le nei, e pise tusi whaafelu I fo I le leo tusi e le apostolo, I e kalesia ia ua ona whaamataina ma whaatuina. And these letters ultimately became the New Testament doctrine or teachings. O tusi foi nei e au mai ai le mata o pusiri poa o onga le whianginga fo. So the apostles, foundational apostles, were involved in spreading of this New Testament doctrine. O apostolo whaavaela ia. O lo iai le amataina o le whaatuina o le o onga tu mau po le mata o pusiri o le whianginga fo. The book of Acts calls this new teaching, if you would, it calls it the way. O le upula o le tusila whaalinga o lo wala awina le o lo whaingoina le toinga o onga le ta o le ala. And it's based on Jesus' famous comment that he said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Ai fu e lunga sa noanga fu ile Yesu ala wilo ve me yo o le ala upumoni maleola. Ele ai se sa atu le tama pe ale wi mai atea. There's not many ways to God. There's just one way to God, Jesus Christ. Le teleni ala ile tua tasilava le ala ile tua no Yesu Kristo. And that's the message that we are to tell everyone, that there's only one way to God. Au le fe au fulina o tatu ta ua tangata umala vai tasilava le awala ia Kristo wana ile tua na Yesu. So as there are true apostles, and we looked at those characteristics, e peila ona ia apostolo moni lava o le atatu na o tatu va ai o lato winga. There are also false apostles. Let's turn to Revelation chapter 2 and verse 2. E ai fo imea ta o apostolo pepelo. So elo tusi le faalinga e lua fo upo lua. One great thing we learn from the scriptures is if there's an Isaac, there's always an Ishmael also. E ele meu ao ina ita to mo le fiong pa ia le tu a fai ai le isa ako e ai fo le isa mael. And Isaac is represents the supernatural involvement of God in what's going on. O isa ako o ia o lo fai ma fa ta inga pe fai loa mai ai le afianga fa al supernatural le tu I mea na ai. Yeah, and Ishmael represents the efforts of the flesh. Ia o isa maeli o ia o lo fai ma sui pe fa ali mai ai le tu le tino fo ile o me ma fai ona tato faia. Faali mai le malosi ma le mafau fa tangata e fai e mea le tu. So Revelation chapter 2 verses 1 and 2 is in the red letters because it's the words of Jesus. O le upula o le tusila le faalinga e lua fa po lua. O lo ile tusia ile lanu mu ile ngana fa palangi o nga ta mai ai o upu o ma tusia ngana mu so noanga ia Yesu. It's written to the church at Ephesus, and it's starting in verse 2. I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil, and you have tested those who say they are apostles and are not, and you have found them to be liars. Olo fai mel fai po lua ve mai o loa ia nga luenga malo tinga malo on sai ina ua ele lavatia ye ua leanga wa e tofo fo ie ua fai mai o apostolo I lato wa lea I lava ua e loa fo I o tangata pepelo I lato. So Jesus said they tested them. They held them up to the standard of what we've already discussed as the signs of apostles. O sa no mai Yesu ve mai na tofoina I lato ina ia wa aipe mata e o I fai longa I loa yo I lato apostolo mo. And these that they tested failed the test. Ai no tofoina la. Ia na fail the test. The false apostles failed the test. Na fail le sueina na tam fai le fa maunianga po I lato o ne apostolo mo.
They're not true apostles. And principally, false apostles are wanting financial gain or money from churches. Ai ina ua maua muli o so se apostolo pepelo lava po ele o se apostolo moi. Tasi lava le aunga o lo ta o to spa ia ala iona nau e fi apostolo o nol mana na o I mea tau tupe mai le kalesia po le lotu. Now notice Paul began to speak of false apostles in 2 Corinthians. Olo a mata no sa no Paulo e winga I apostolo pepelo ile tusia le Lua Corinito, which some believe is actually the third letter he wrote to them. Ia lo tonu isi fa pe mai ole tusilo na tolu len tusia Paulo ana ile kalesi Corinito. And so this is a work he established, but now he has to talk about the false apostles that have attempted to gain entry into that work he established. O le lotu le na mataina e Paulo pena fatuina e Paulo. Ai ua amatonga nga I ele o apostolo o ile lotu le. Ona e mau e Paulo I ele mea lo tupu I apostolo fole ua nga etu. So let's go to 2 Corinthians 11 and verse 7. Tatua nga ela ile foi upo fito le Lua Corinitos fultasi. So Paul said, did I commit a sin in abasing myself that you may be exalted because I preach the gospel of God to you free of charge? Mai Paulo foi upo fito o foi e se angsala. Ina ua fa mawala lo ina ai ea. Ina ia fa mawala oto. Awana o tala ina tu ya o tolu tala leia le tua ma le tawia mai. Verse 8, it says, I robbed other churches, taking wages from them so I could minister to you. Mai lai o Paulo foi upo so ai foi upo valu no o fa o mea isi e kalesia ile fa o lo ina na o talia ina ia au na tu ya te o to. So Paul had some financial support from other churches he had established, partners. Na mana o mia pena maua Paulo ia le sosoani mai isi e kalesia. Ina ia mawhai on whatau nuina le mele le kalesia lea. The Philippian church was a partner church, or a church that contributed to Paul as he was out starting other churches. Pe lale kalesia I Filipi o wale le tasina e kalesia na sosoangi le ngā luenga Paulo au ia tau mwhai le whaatu isi e kalesia. So he said, I was a burden to no one, for what was lacking to me, the brethren who came from Macedonia, from Philippi, supplied. In everything I kept myself from being burdensome to you, and I will continue to do this. E mai na o iaia te o tau male mativa, sa le tinga ina se tasia te au, awa o mea na mativa ai au, na whaalava ina mai ele au uso, na o mai Makedonia na o fa tete ina nei tinga ina o toia te au ise mea tasi o te fa tete fo I ai. So what Paul was doing, he explains it to us in verse 12. He was cutting the ground under those who were trying to get wages from the church. O le mea la Paulo le fai le kalesia le Korinito o tatou mawala fai pa sumalua o le tau fai le sei ese a o mea nei ala o apostolo se o atu e tau fai e maua mai ni tupe le lotu. So they show up and they want to become the apostle of the work. But they did not pioneer that work. Ia o leo atu la lea I le ngaluenga whaatuina e Paulo. La tau tele I whaatuina pe amataina se ngaluenga. Ai o atu ngaluenga whaatuina e Paulo tau su e ia la tau mea. And the emphasis is always on money. Ia ole nau ta inga lava. Ia o mea tau tupi. So in verse 12, Paul said, I did this, what I did, I will continue to do, that I may cut off the opportunity from those who desire to be regarded just as we are as apostles in the things which they boast. Melel fai pa sumalua. O si la fia le atua, a ole mea o faia, o te faia pe alava lea. Ina ia le maua ia te au se mea e ala ai se upu e ila tau ua faia,
ua fia maua se mea e ala ai se upu. Ina ia whailoaina I lātou ua pei o I lātou I le mea ua lātou mita hai. Verse 13, he said they are false apostles. These are not real New Testament apostles. Mai la ia leo Paulo whaiupu suma le tolu awao I lātou o apostolo pepelo I lātou o le awhenga luenga o le ole ua lina I lātou I lātou ma apostolo a keriso. A person is not an apostle because they put apostle on their business card. Ele whapea I lau card o le apostolo ona avea I leo oe ma apostolo moi. So Paul was saying, I know what these guys are after. They're not after you, they're after your money. Mai Paulo wo lo le ia le mea atu tangata nei ele alo lofa ia oe pe titilo ia oe e alo lofa ia o tutupi. You know, I saw this happen in a church in Europe. Papenala le mea na tupu I le kalesia I Europa. A man came in and he took over the church that had been there for some time in a city in Europe. E ele tamalo na luatu ia ma whaawawina o na ngalua I le ngaluenga nei ia I tono Europa. And he would, most of his messages were on the subject of money. Tele ona onga. E a onga lava I tupi. E a wa lava I tupi. Now, I'm not against preaching on money. I preach on money all the time. O tele te ela I le launga tupi wai ofo ia o te launga fo I mea tau tupi. But, you know, there's 2,000 verses in the Bible about money and possessions. Ia ai te le lua afe ia fo I upu I le tuspa ia. O lo tala noi mea tau tupi ma le maua ina. And he was always trying to get more money out of the people in that church. Ia nga luenga le li ile o tam faile ina ia faoa tupe tangata mai faoa tupe mai tangata le nai kalesia. So he invited me to be a guest speaker at his church. Na ia vala wina le o open faionga lua tu e faima. Faila unga ila na lotu de tastaimi. And he asked me, he said, I want you to teach on tithing. And I knew that he had been teaching on finances almost all the time, and his people were tired of hearing it. But, you know, I was a guest, so I did what I was told. And I spoke on tithing, and you could hear the people just going, not again, another sermon on money. Yeah, and sure enough, he got all his people involved in some kind of get-rich-quick scheme, and he stole a lot of money from the people in that church. Yeah, na te whaafinga luenga ina fo itangata e whaia ko inga mea vinga le scheme le mea ie maua vave I tupe I tono lotu. And it broke my heart because there was so many young Christians in that church, new believers. Ya whaina I lava lo lotu ona to tele ia kevisiano pepepe po kevisiano fou po tangata ta tono fou I nai si e kalesiana. And I even talked to him about taking over that church. You know, he wanted to move to South America. Ia wana ia talanoa mai a tiau fe mai o fia malanga e alu I Amerika. But he wanted me to pay him a salary while he was there. It was always about the money. Yeah, mana ola ia tiau te tongi atu o ia te mi o ia yo. What is 1 Timothy 6:10 tell us? 1 Timothy 6:10. It says, for the love of money is the root of all types of evil.
And some have strayed from the faith in their greediness and have pierced themselves with many sorrows. Mai ona se I lava leo I lātou I le upu o le whātuatua, ua tu ia ai, ua ati ai I lātou, I lātou I puapua ngā e tele. So that church fell apart, all the people got hurt, the guy took all the money. Ia ua malepele kalesia, ia ua ti ngā lava tangata, ia ua alu ta māloa le matupi. But to this day, that man has never really got himself going again in ministry. He's never really surfaced as an important ministerial person. Ia o te mila nei isi au na lea, ua matua whaaleanga lea ngā ina lava, ia lona tūlanga whaale au na. But what was Paul like? Paul was a true apostle. Let's look at 2 Corinthians 12. 2 Corinthians 12 and verse 11. Paul said, I'll just start in, he says there, he said, I don't come behind any of the apostles, even the foundational or the apostles of the Lamb, the original 12. Mai Paulo. O se o le au vaenga ia o le o apostolo o le mamoi, al tamai mamoi, pol tos fulua foi le lau so. And he said, truly the signs of an apostle were accomplished among you. And he speaks of his signs of patience, perseverance, and signs, wonders, and mighty deeds, power gifts of the Spirit. Ia o lo tala noala Paulo I whailonga ne o vavenga ma mea mamana. In verse 14, he said, this is the third time I'm ready to come to you. I will not be burdensome to you, for this is so key. I do not seek yours, what you have, but I seek you. Mai Paulo foi po sumal whawhauta, o atu tolu lo usaoni o te alu atu ia te otou. O te le whaati ngā fōi ia te otou, a wā o te le sa ili ia otou mea ai peitai o otou lava. A wā e le te tau ona whaaputu oa e le whanau mō mātua, a o mātua mō le whanau. True ministry is loving and serving people. O le au nanga moni lava, o le alofa lea ma au na ina tangata. So Paul said, I'm a father to you. And look at the rest of the verse. It says, children do not lay up for parents, but parents for the children. O lo tātou wawa ai e o Paulo e whai whaatamai a te lātou hui mai Paulo. E le su e whanau mea mō mātua, a o mātua mō whanau. True apostles are spiritual fathers. False apostles don't care about you. O apostolo moni lava, o ta maa whaaleanganga nei. A o leo, o tangata e leo ni apostolo moi. E le popole I lātou I ana maa moi. So the references are there, you can look them up, but 1 Corinthians 4:15, it says, though you have, 1 Corinthians 4:15. O mua koinito e whaasfu lima. It says, though you have 10,000 instructors in Christ, yet you do not have many fathers. For in Christ Jesus, I have begotten you through the gospel. Fe mai awa ewi ina tau mano o taitama ia te o tau ia keriso. Ai peitai, e le to o tele o tau tama, awana o whanaua o tau ili tala leia keriso. That's good. Amen. Well, let's just, we'll finish up with Paul here, but Paul was, he operated from a church. That church was the church of Antioch. In Acts 11, he went there and he connected himself and he became part of that body, part of that community of believers. Ina ngaluenga la sumaltasi na ia awai ina i Antioka ma tu ina tulo na ola e sosoani ina ile society i Antioka ia ma amata ilon ngaluenga na. And then in Acts 13, that was the church that sent him out and recognized the
apostolic calling on his life. Ia a ole ngaluenga le sumal tolu ole ekalesia le na lato ilo ina ele vala au fa le apostolo I liunga ole soifua Paulo. Ia malato lango ina lo ma matona wina o ia I fafo. Let's look at Acts 13 for a moment. Are you having fun today? Sirsila ile okay tato sirsila ile ngaluenga sumal tolu. Amen. I love this stuff. Yeah, eselo fia il melnei. It says in Acts 13 verse 4. Ile ngaluenga sful tolu fa upo fa. It says Paul was in that church, but it says, and being sent out of the Holy Spirit. The Holy Spirit sent him from that church to establish new churches. Olo fai mai na awina tuai ia Paulo mai Antioka amataina isinga luenga o isi lotu. And in that church there was recognized gifts. There was prophets and teachers, and now an apostle goes out from that church. Fe mai la ole lotu le e la to te lo le mea lo folo I tangata. Ia ma mata ona la to fa ngaina ma awina tu I fafo tangata nei. Yeah, and so there's different types of churches. The church, Paul came back after his trip and gave a report to this church. So this continued to be his base church. O Paulo la a fai malanga e tālai. E toi fo I mai lava I le lotu le ama mai le ripoti e winga I lana malanga e ta umai ai. Ole kalesia sa o ale a Paulo o lana lotu lea. Yeah, so that was Acts 14. He came back and he assembled the church and he told them the praise report of all that God had done through them. Ia wan toi fo I mai mta upo sumal fa wa I fa poto le lotu. Ona I fa matala le ia I mea te lema mea le na fai e le atua. And I'm looking forward to teaching Acts in April in Christchurch, New Zealand. Amen. Ia matua I taula ia I lo ufia ia o ina le tusi a ngaluenga te a waluatu ia aperila I le tausang fo. Amen. So here's the point. Church, not every church is a base. Not every church allows people the gifts to move in and out of those churches. But every base is a church. Go ahead, take it in half. Ele ekalesia uma o ekalesia mawhai ona lato I loa ma lato silafia ina mea alofa o I tangata mawhatanga ina tangata ina I whaonga ina lato mea alofa. Not every church is interested in going and sending others. Ele o ekalesia uma e fia ele mea lea o leo ia pe awina vatu fo I tangata. But every base is a church. Every base of ministry is a church. Ai so se ngaluenga a mata lava o le lotu lan mea na o le ekalesia lan mea na. Not every church is a base, but every base is a church. Ele o ekalesia uma la to te whaia ngaluenga a mata nei o le awina to tangata. Ai so se ngaluenga a mata o le ekalesia na. I believe the church in Antioch was a sending church. They sent Paul out, but also the Philippian church was a sending church. O te ilola le ekalesia I Antioka o le tasilo ekalesia e awina atu. E whapena fu le ekalesia I Filipi o tono le sina ekalesia e whaia ngaluenga lea. Once that work was established, they began to be a sending church. Amen. Let's look at Philippians. Okay. Awa tono le taimia na whaatuina pe whaavaina I le kalesia lea na matalon tilo I avanoa e whaiona awina atu tangata e o. Look at Philippians 4. Paul is boasting about them. Filipi e wha o lo talanoa I Paulo il mea lea. Paul said, this church, you Philippians, 4:15, you Philippians know that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. Mai Paulo ele foi pasuma lima o tau I loa foi, o tau Filipi o le amatanga o le tala lei ina ua o walu atu nai Makedonia. Ele aise e kalesia na alofa mai a te au. Ele mata upo le foa I mai ma le talia o mea na o tau lava. Paul
was worthy of support because Paul was establishing new churches like a missionary. E te tau ia Paulo le support ma le anga lei o tangata wao ia le nā mataina le kalesia I Macedonia. Amen. And because they became giving churches and sending churches, they qualified for verse 19. Ia ona la ole ngā luenga e kalesia nei ole alofa maawina atu ia ole mea lea wa ngā waa ila tau ile foi upos fumareiva. Amen. So in verse 19 it says, and my God shall supply all your need according to his riches and glory. Amen. Ona fai mai leo foi upos fumareiva a o loo tua a o loo tua e wha atua e ia te o tau mea uma e matitivai o tau e tusa ma le whaulai o lona vi inga ia Keriso Yesu. Well, there's a lot more to say about every one of these topics, but we have to go on. Let's start looking at the office of prophet. E tele lavani mea mana o mionta tu tala noa ia winga I mata upu nei po ofisa ta itasi nei. Ia o tele tonu ia ua ulangona o taunta to me ile ofisa o le perfecta. Yeah, so what is a prophet? First of all, there's a difference between an Old Testament prophet and a New Testament prophet. Ia loa ele se senga perfecta feringa tuai perfecta feringa fo. They do have some commonalities, but their role in our lives is different. E me tau tūlanga tusta I lātou a o lātou matawhai oi o tātou o langa I taimini nei ese. Because the people today have the Holy Spirit. In the Old Testament, only the prophet and the priest and the king had the Holy Spirit. Ono le se senga ono tangata I taimini nei wa iaileangang pa ia I lātou a o tangata I whenga tuai na o tupu lava o le osi taulanga ma le perfecta o I lunga o I lātou leangang pa ia. Amen. But let's just define the term prophet. What it comes from the Greek words. Tātou suesueina la po le ale winga le upu perfecta wa sau mai le ngana e leni. Yeah, it's the word pro, which is forth, and speaking forth that by inspiration. Le upu le pro po le pero le ka tātou whasa moina o lo tautala, o lo ulua I tautala, po lo mua I tautala, o lo tautala mua lea. Not from the mind, but from the spirit, out of the heart, the prophet will speak. E le whaapea la tautala mai le mea le mawhauwhau, a tautala mai tutono le loto, wao I ngai a maka I tautala ngal perfecta. So and what is he proclaiming? He's proclaiming something, a sudden revelation, a sudden message. O le ale mea na tautalangia le fe au o tu inatu ia te ia te mina. So we could say he's kind of an announcer. He's a spokesman, someone who speaks on the behalf of others. Pen fai ono whaapea tu stangata e tautalangia se mea finangalo I se tastangata. So let's go to Amos chapter 3. Amos is in the Old Testament. Tusi Amosa. No, Amos chapter 3 and verse 7. Amosa e tolu fitu for yupu. I think this will help us to understand why God uses apostles or how he uses apostles. I'm sorry, prophets. O tono I sosani I tātou pe whawhewhea na ia whaongaina ia perfecta ai se a fo ina te whaongaina I perfecta. The prophet, Amos 3:3 says the prophet will speak. Surely the Lord God does nothing unless he reveals his secrets to his servants, the prophets. Il foi po fitu o lo whapea mai ele whaia lava se mea ele li o Iova ai whaalia lona finangalo I ana au auna o perfecta. The Lord God, he needs someone with authority in this realm, in the earth realm. O le atua lana te sila fia se tangata e ei se pule ile
ile si omianga nei po lalangi nei tatou te iai. To speak out what he wants done, to say, thus says the Lord. Ina ia mwhai ona ia tautalangia le mea nei o whetalai mai ai le tua. So before the Lord does something, he has his prophets speak it out. Ai le I whai ala le tua se mea, mua lava ona ia a wina atua na perfecta, la tau te tautalangia ia whiau rea. The apostles are also shown the blueprints or what's coming. Well, I'm showing that the apostle also has the information, but his job is to do it. The prophet's job is to speak it. O le apostolo la e iai le auivi po le ata o le fausiina se mea, a le perfecta o lana ngaluenga o le tautalangia lea. And I think we can see this very clearly when we look at the calling of Jeremiah. Let's go to Jeremiah and chapter 1, verse 5. O tonu e whamanino ina tātou tūranga lea pe a whai a tātou wawa ai le wala awina o Yeremia. So ela lau tusi le Yeremia mo whai po lima. So Jeremiah was called from his mother's womb. God knows. Wala awina Yeremia mai le manawa o lontina. God knows children that are in their mother's womb. Sila fia le le tua ia whanau au ia la tau I manawa o lato tina. No matter how small they are, God knows them. Le alava le la iti ma le la ititi o I lato e sila fia le tua. He said, before I formed you, this is the word of the Lord came to me and said, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified or set you apart and ordained you to be a prophet to the nations. E mai ia whai po lima. Na o ui loa o le I whaia o le e a o le manawa. Na o whapa ia ina o a o le I whanau mai o na o tō fia o whai perfecta inu. This is why abortion is murder. It's killing a life that God says is his. O le sile mea o le sile mau e whaamau ni ai o le mea leo le abortion. O le whasio tangata. A wa ia whasio tia le ola wa uma ona o le ola wa uma ona iai. A wa toi whasioti. In verse 6 it says, "O Lord God, behold, I cannot speak. I'm a youth. I'm not even a married man." On fai mai leo o le fai upu e ono fai mai wa o fai atu ai lea a wele li ie o vai. Fa auta o te le ilona tautala a wa o le tama I titi. And the Lord said to me, "Do not say I'm a youth, but you shall go to all I send you, and whatever I command you, you shall speak." Ona fetalai mai leo Iova ia te au. Awa e te whapea wa o le tama I titi. Awa o ilato uma o te awina tu iai oe e te alu iai lava o mea uma fo I o te whai atua ia te oe e te whai atua I lava. So a true prophet is not making things up. He's speaking on the behalf of another. O le perfecta mo ia la e na te le whaatupuina ni mea ia te ia lava. O le perfecta mo I lava na te tautalangia le mea na whailoa atu e le anganga le atua. Brother Kenneth E. Hagin stood in the prophet's office. Ina ua o le taimina tūla ia para heike ni le ofisa o le perfecta. I remember in the year 1999, it was December 31st, 1999. O te manatua la le tausanga na o te sema tolutasi le iwa. And there was a special service at the church, Rhema Church. Na whai ele si sauninga ile lotu o le Rhema. So this was right before year 2000 was about to start. Yeah, ele tai lavanana o mai le luafe. And everybody was hoping there would be some prophetic word, that Brother Hagin would speak something about the year 2000. Yeah, na o tangata mawhaamoe se I sau no mai ia Brother Hagin I se perfetanga e winga I le tausanga luafe.
But he just came in the room and he opened his Bible. He always did it with a zipper. Ia sauloa ia utatala ia lantu spaia ia fai malanga whaamau foilea le whailonga tusa. He opened up his notes. He started teaching whatever the subject was. Ia watala ia na notes ia matalona ia oina. And then at the end of the service, he just zipped up said, okay, that's it. Good night, go home. Ia ngale lotu fe mai ia pawana o tatou fe au ia tapongi tusi mai ia ole fale. Because the Lord didn't give him anything to say, so he just taught the word. I say, langa ile le tu se perfectanga. Pawala na me fai na sa wa ia umato ya lu fale. You see, a true prophet is not making things up to create some false ministry. Ole alfe aule te o watu, ole perfecta moni lava, ole perfecta le na tele tau fai fa tupuni mea, ole perfecta na tele tau fai se mea ina ia amata se mea. Verse 9, let's look at Jeremiah 1:9 and 10. Fai poiva mal se fulo ia mia mo mua lava. It said, the Lord put forth his hand and touched my mouth. And the Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth. Mai fai poiva ona whaaloloa I lea e Iova o lona au wapai mai lo ngutu. U whetalai mai fo Iova ia te au. Whaauta ua outu uina atua u upu I lo ngutu. In verse 10, here's the power of the true prophet. See, I have this day set you over nations and over kingdoms to root out and pull down and to destroy and to throw down and to build and to plant. Fai upula e se fulu fai mai whaauta ua outu fia oe I le aso nei e pule inu umamalo ina ia e lia ina, ma le petia, ma whaumatia, ma soloia, ia whaatu ina foi ma tutoina. Amen. So the prophet has a role of speaking the word, the anointed word, the rhema word. O le profeta la e iai lona tiuti o le taua lea o le upu fo ilea faali mai po le faalinga faali mai ale tua ala ilana upu. So the will of God can be revealed and done. O le fina ngalo le tu o le mem fayon faali mai fataunuina. You know, again, this is one that there's a lot of false prophets. There's a lot of people out there with prophet on their business card. Lo tato ilola o to te le ale mau profeta ia nei ile laulangi taimil nei. But let's look at the definition of what a prophet is, okay? A tato wawa aila ile winga te tauna winga I pole ale le famtalaina ile upu perfecta. E toinga perfecta, toinga perfecta. So they operate primarily in the revelation gifts. That's 3 gifts that reveal something. Ia ole ofisala le ol perfecta la to te ngalulue ia mea alofa fo ia tolu ole alengang pa ia ta ole mea alofa faali mai pole mea alofa review mai se mea. So a definition of a prophet is someone who operates in 2 of the 3 revelation gifts. Ole si mea tātou te iloa il perfecta e na te ngalue pe whaongaina ia nisi pe lua o mea alofa fo ia aleanganga. They operate in these gifts on a regular basis. It's not just once or twice a year. Tele ala na ia whaongaina pe ngalue ia mea alofa nei lona o langa I taimi whai so o lona soifua ai le whapea ngalka I kasi al tau sanga o kupul mea lea. You know, what is the word of knowledge? What is it that a prophet could operate in? What is a word of knowledge? Ole mea le mawhaiona, ole sile mea alofa le nganga mawhaiona ngai yo il soifua al profeta ole upu ole malamalama, ole sili la ole ale upu ole malamalama. It's a word of knowledge is certain facts in the mind of God, things that only God knows
about the present or the past. O le upo le malama o mea nei e mawhaina a whailoa mai wana o le atua lava e mawhaiona e whailoa mai. Le mea olo o iai le mawhauwhau o le tangata i le taimil nei ia ma le taimi utua nai. Now, what is a word of wisdom? A le ala le upo le poto. It's certain facts in the mind of God about the future. O upo le poto o le te whaasa o atul mea lea o le upo le malama o mea olo il fina ngalo o le atua le taimi nei ma le taimi o tea. A le upo le poto o le mea olo il fina ngalo o le atua mo le taimi o le lumanai. O mea olo il fina ngalo o le atua mo le lumanai. Le upo le o le poto. Now, you know, we could teach on the gifts of the Spirit all day long. It's a whole other subject. Amen. Yeah, ina I tātou I mea alofa le anganga I se sifo I mata upu atoa lava waile o le sifo I lea mata upu atoa mea alofa I le anganga. But there is a correlation or a connection between spiritual gifts and ministry gifts. Ai le fsota inga o mea alofa ni e lua o mea alofa nga luenga po o fisa e lima ma mea alofa le anganga I e iwa. Now, the other gift that often accompanies the prophet's office is called discerning or seeing of spirits. O le si mea alofa le te lea na tupu le vai ile soifua o le perfeta. O le mea alofa le ta o le sueina o anganga, discerning of spirit. Yeah. O le sueina po lo wiloa ina le o anganga. E le fa pe vo le o lo walu va ai so lo anganga le ni anganga le ai. Amen. It's seeing what's going on in the spirit realm. It's seeing the activity in the spirit realm. E o lo va ai o ni anganga, o lo malama le o le ile me o lo tupu ile tu fa le anganga. You know, it's seeing demonic spirits. It's seeing angelic spirits. It's seeing the Lord himself. O lo wiloa lea I anganga le anga iai le me le tupu. O lo wiloa atu leo le atua I tutono me tupu. You know, so these gifts operate not for some entertainment purposes, so you can just see all the angels flying around. O mea alofa la ia, e leo wha moi o mea alofa ia, ina ia va ai ia ni mea mata o tia o tupu pe o lo va ai atu I angelu o lo felelei solo mani anganga, le ai pe whai fo ini si kaili fo ina le ai. Yeah, not for entertainment purposes, but for the purpose of ministering to people who, for example, could be oppressed by a devil or a demon. O mea alofa ne, e leo le wha maofa ina I o tangata lea, I o mea alofa ia, e au ngā mo le tino ina ia mawhai ona I loa tua ise perveta inga o tangata wa whai ina I ngā luenga ti Apollo, ia whaingo fia lana e su e ina ma e maua, le mea lai tupu na tangata. You know, not all sickness in the body is organic. Some of it is because of demonic spirits. E leo mai uma le tino e mafua mai le si o mianga o le tato lalolangi le ei mai o le tino e mafua mai o mea whaate moni mo mea whaate Apollo. And the gift, the prophet's office can detect the activity in the spirit realm of evil as well as good spirits. Ole official al perfecta e mawhai ona Yesu su e ina mai loa le mea le tupu nei ile tu fa le anganga o mea po le mea o ni anganga le leipo ni anganga le anga. So this is something I personally look for this. You know, if a person calls himself a prophet, o le mea lan nei o te mana o I tau sila fia a whai e wala au ina seisi o I o perfecta. They'll have two of the three gifts, these revelation gifts, plus prophecy in regular operation. Pe a male lua pe tolu ia mea alofa le anganga I mawhai o na ngā lue ina I le taimi o perfeta. Wha o popo iai male mea alofa lea o le perfetanga. What is prophecy? You know, we need a definition of that. First, go ahead. O le a le perfetanga. Mana o mion tātou malama I le uinga o le perfetanga. You know, 1 Corinthians 14 verse 3 tells us what the simple gift of prophecy is. Mo Korintos fuma le wha o lo whailoa mai I tātou le uinga whaingo fie lava o le perfetanga.
You know, the Bible says we may all prophesy. Man tol tala tu spaia me mai e mana ia pele lei ona perfetanga malama itato. So what is prophecy? It's verse 3, it says, you speak unto men to edify them, exhort them, and comfort them. O fasili la o le al perfetanga foi upo tolu o mta upo sumalfa a o le perfetane e tautala ia I tangata ina ia fa mafana fana ai ma poa ai ma fito ma ai. So let's just say that prophecy is like a car, a vehicle. En fai ono va pe tutato ma faula o perfetanga o tavali. So inside of prophecy, there's either edification, exhortation, or comfort. Those are the primary passengers in the car. Yo tonu la tavali o lo ia me nei o le fa mafananga o le apopo inga ia o le fa malosi fo. But sometimes the word of knowledge jumps in the car, or the word of wisdom. Ia ai le sitaimi e oso I tonu le tavale le upu le poto po le upu fo yo le malama. So prophecy is being spoken, but something about the past or the present is being revealed in that prophecy. O le perfetanga la a faia tautalangia le perfetanga e faalia mai ai se mea o lo tupu le taimi nei po se mea fo ina tupu I se taimi utea. Or something about the future, the word of wisdom. So word of wisdom gets in the car. Ia po le oso fo I o le upu o le malamalama I tonu le tava o le upu le poto I tonu le tavale. So we could say that prophecy is the vehicle, but inside of that, there may or may not be other revelation gifts. Ia mfaila no fa pe atu le tavale o le upu o le perfetanga o le tavale. Al perfetanga la e mafai ona oso I te tonu ia le upu o le malamalama pe oso fo I tonu le upu o le poto ia pe whaangaina I fo isi mea alofa le anganga I tonu o le tavale e ala I le ofisa o le perfeta. Amen. So it's this combination of revelation gifts mixed with prophecy that produces the prophetic office. O mea alofa la ia le anganga e lalo o le vasenga o mea alofa e tolu e tau o mea alofa e whaali mai. O lo tele ana na ngalue ina pe whaanga ina I le taimi o le ofisa le o le perfeta. Amen. Every prophet is, first of all, either a preacher or a teacher of God's word. So se perfeta la o mea nei e te iloa e mua e whai a onga to e whai la unga o le upu. So they could be a prophet on a local level, they could be a prophet on a national level, or they could be a prophet on an international level. E mwhai ona perfeta I no whoanga whuinga e pio no whoanga laiti e mwhai ona perfeta I whaale no whoanga fu ilea malo e mwhai ona perfeta whaale vao malo. You know, we said it involves a divine call. You know, you don't call yourself to be a prophet. God calls you. Al whaatumtumunga nei mea ole iloa lea na wala awina ele atua aile ol fia tua I lunga o ia whai mai o ia o perfeta. Let's look at Isaiah. Isaiah, of course, was a prophet, but Isaiah talks about his calling as well in Isaiah 49. Ato suela ele Isaiah fasfuma leiva. Isaiah 49 is the call of Isaiah as a prophet. Verses 1 and 2. Isaiah fasfuma olo wala awina ia Isaiah whai ma perfeta. It says, listen, O coastlands, to me, and take care. He's speaking to the nation. He said, listen, O coastlands, to me. Take heed, you people from afar. The Lord has called me from the womb. From the matrix, or the inward part of my mother, he has made mention of my name. Whai mai, olo tau tala ia Isaiah I malo whai mai. Whaalongo mai ia te au o tonu utu mata whangai. Wa mai ia o tau talinga. O tonu umamawe ua wala awina o Jehova talu mai le manava ua na ta ua lo ingoa talu mai le manava o lo tina. Amen. And in verse 2 it says, he has made my mouth like a sharp sword. Fe mai feu po lua mai ua na faia lo ngutu e pei o le pelu mai.
In the shadow of his hand, he has hidden me. He has made me as a polished shaft. In his quiver, he has hidden me. Mai ua ia nā tia au ile paolo olo na au. Ua na whaia au maufa na whana ua whaapula ina. Ma na whaalilo ia te au I lana utu. You know, so you could say a true prophet is like a weapon in the hand of the Lord. Ma whai ona whaapea atu o le perfeta moni lava o ia o le upenga po le mea tau I le ao po le lima o le atua. And the Lord himself protects the prophet. Look at Psalm 105. Psalm 105. Ai te wawa ai e lai I le salamo selau le lima. Psalm 105 in verse 15, it says, touch not my anointed and do my prophets no harm. Psalm 105 verse 15. Salamo selau le lima, fai upu es fuluma le lima. Olo o whaapea mai ai. O whaapea atu I ai aua le tango I e ua o whaawina. Aua fo'i leanga atu I au perfeta. So it's like this special weapon is there. And when God needs someone to speak, when God wants change, when God wants a new thing to happen, Vai no whaapea atu o le upenga maa losi lea olo I le lima le atu olo ina. A mana ola le atu I se mea tautalangia. Pe mana o le atu I se mea whai atu. he will have them speak. Something will be revealed to them in their spirit, and they will speak from sudden revelation. How many remember why there's certain things on a slide that are in the red color? Ia e mana o miona tato malama ai se awa la iona whaamumu atu vaenga I olo olu atu I tato slide. Yes, you'll probably see it on the test. In fact, you will definitely see it on the test. Ia tau atu ai ati o mea nā lela alu atu suenga. Tawana I tirtilo I so se mea la vai whaamumu atu I o vaenga nā suenga. So the office of prophet, it involves a divine call, and it's nurtured, or let's say it's developed by waiting on the Lord. Yo le tusila o yo le ngaluenga la le perfeta e atia e pe fau I le ala le faatalitali le atua po le alan saunoa mai ai. They become very aware of the heart and the voice of God. E se lo lato faitete I le loto ma le siufonga o le atua. You know, when a true prophet comes to your church, they probably are not going to go play golf with you. Te loa asau nei le perfeta I lau loto. E le kai ma fai ona alu e ta polo ma oto. The ones that I know, you know, they spend a lot of time waiting on the Lord, you know, in the afternoon before they would minister in an evening. O le tele yo tangata nei perfeta e whaapea o lato winga. E nofo a fo ile whaataltali I le atua. I le aso atoa po le aso saunoa mai a le atua. Ai le io o le taimi e ngalua I le fiafi pe launga I le fiafi. Amen. You know, there's always a price to be paid for the anointing, or a cost for the anointing. E ia I lava le tau e mana o mion tutongi mo le whaunga le atua. So the prophet's office is birthed in communion with God and time waiting on the Lord. O le ofisa la perfeta e maua mai le lona taui po lona tali I le tele o taimi e whaalu pe mafuta I ma le atua. I believe, like all of these gifts, this is a full-time calling. You know, it's a vocational calling. Ia mai lai mea alofa umalava po au nanga umalava le tino ke riso. And that's why mea alofa perfeta e le tatau lava ona whainga luenga. And that's why I don't believe there's prophets among the laity. You know, it's not an office you just stand in once in a while. Ia le mea lana o te le tonu I fu ilea e taatele ini tangata lotu le mea leo le perfeta. Ole ono official perfeta. Ole vala aunga whaapitoa fu ilea mai le atua. Yeah, it's birthed in fellowship with God, and it's
it comes from an high sensitivity to the Holy Spirit. Ole mea nei ole official nei o perfetta e sau I le maualunga ole sensitive fo ile po ole asi upu fa matala inai sau le maualunga ole faingo fie ona mala malama ile taimi sau no mai ile tua pe ko nga mea vo ile pe wingo le lupe e faingo fie ona mala malama ile kemi pa o ise me fa penala wingo ole perfetta. You know, there are true prophets and false prophets. So, you know, we'll talk more about that as we continue in the next hour. Ya one ngalo ya te o e yai perfetta moi e fo I perfetta pelo ya fa au tato tal no na lesia tato I tu la pe ato tali mai. Amen. So have a good break. Ya manuia malolonga ya tato te filai.